culture chang tu u silal soi mungate tin bial to MLA pu TBC lalven chungate tin hei kan co-chair Mizoram Agriculture Marketing Board kan co-chairman Dr. KC lalmal somzawate tin heta pulal yan sota ZPM president te levoina kan sombik helai mun bana kai hand holding scheme noaya kan chief minister sa tak malak na Mizoram Agriculture Marketing Board kaltlanga ginger processing unit kan handin minron mupuya na thodante in mikngeya minron shiat pui tura kan som local khom zong te hey head of department secretary horticulture lotel boka tin marketing board member te kan head of department hey director horticulture te director agriculture te bank lama kan tho pui te tin ZPM party ai all local te agriculture le horticulture department officer zong te Sairang le Sairang din thar Kotlang Shwai tu village council YMA te kan NGO te voina local khom te le kalam kher lo voina helaya kan song nangai poi moron kal zong te in Zavain Mizoram Agricultural Marketing Board ayo in kalo lom chewa in hun lutak in hun le tha senga helai mun inron kal thena wangin lom thu kan hansai mol ani hey kan shia Mizoram chu kan location sim hi Mizoram mar chaka po akil to po kan ni chuti kara kan chief minister zom tak sarkar le sarkar malak na in Sawhthing abik takin thaidang zinga chin war ani theinan support price nen farmer te chomdol ani chuwang chuan ni kumpo khan kan production kha kumdang zong ain aron pung na sa boy pui tham Sawhthing kha ni kum khan kan nei ta ni nikum hanti la financial year angani kum amaro chu calendar year tun kum mo kumin khan kan boy pui ani kha ti chuan kan shia tangin kan inkalpo na te hi athatok lawa kan om na hi alla shima main market ram chung apo main market mandi kan ti te atang hian kan hlale meya chu wangin Sawhthing hi troi ol sam thil troi ol sam alo ni boxi chu wangin processing hi option choice ani to lo ani thil ti mak mo ani ti shia in sarkarin processing hi akalpui na thaule tuna hian bana kai nuaya kan achievement poimo tak melung poimo tak min cross tier 2 processing unit ginger processing unit hon ani thei hi lomom kan ti kan sarkar shwai tu te big takin kan chief minister chunga po lom thu kan soi ni tin helai huna hunrem chang tak man tur alo om hlau meya horticulture center hi ti chang tlung tu ani le zwal po arin oma he mun na tang hianin buyer tam tak ne na Sawhthing process sa thon chwa ani thei don ta hei hi alomom tak zetani tin Sawhthing atia kan han process chuan atroi tur ngai to aril ru ha om kha angai to don lowa tun kan marketing season kalta kha chuan atroi don achor tan ti reng khanin hetilai FCI kudama kanin lak khom te po khan kan thlir me ani mo buyer te khan an ron lachak box si lo kan duain aron lut rui reng me box si nge ni mutte po kha anuam lovani
khatiang ang kan problem lian tak mai min solve sakturin he processing unit hi ading ta a tin chingchi pa po processing unit lui to man lo rei to te po toai thar an han ni le zela tin hun sanga sarkar malak na in private company te le sarkar tangkopin processing unit din chok mek ania he horticulture department phe chon donor atangin tuna hianin processing unit lian le achom tu processing unit te zok te katiang din tumin ma an lamek boka heng zong hian kan har satna marketing lama kan har satna nge ni min chok na salon ani tin kumin khan kan Sawhthing le zonga kan han chut thuak dan chuan za asom thum vel don kha kan loss han ti la transit loss weightage zong pon ari na kha lo tlania ma kan store chuan ari na tlania ma kan lak na thui chuan ari na lo tlania ma kal ko nga te po bo thau te po lo om theya khatiang khan loss kha he tiang processing unit hian atitlemin a minimize don ni chu boina kan lom pa chawa kan han soitel du ni a lom om em meya ni chin chiat tlak tak agriculture le horticulture department te ta na bikin le marketing board te le zoram mi puitan po mason na ra di poi mo tak ani ti kha kan han soi dua ti chuan he voina hian kan khwal lian te kan khwal za om te an hun lutak senga minron enge ni hon sak le minron telpui awangin kan lom thu han silnan le kan lo lom na entir nan pangpar le thilpek be thamte kan han hlan dua tiang ron hlan turin kan nula hau kha lo so manga ti chuan hun set kan mang don dia adota chuan kan khwal za om pusilal soibunga an lo so mange Vain hian bial to MLA puti BC lalven chunga aron tel ve boka he kan zinga kan lo mani hey kan zinga kusota alo tel ve boka ZPM president khongai takin pangpar hi min lo don sak ve se kan tia midang hi chu nei tu kan nia chu wang chuan a tu lo kan in ti dewa mi khwal chang jok kusota hi khongai takin chairman zitko ani boka ale tuna chuan hun ser kan manganga voina hun ser min man sakturin pu zo ming thanga member mam lo some Ramtin liani IAS boina kan hun min kai foi tu le member secretary marketing board ni bokte kan khwal zaom pulal do ma chief minister pu silal soibunga
horticulture minister te to be pu TVCL ven chunga bial tu MLA pu lalian sota ZPM party president le zitko chairman te Dr. Kesimal somjawale helaya official poimo tak local te le sombik te ama sain lom thu kan soi ni sela voina hian hetiang hun ser hi nimina chop chilang te kin kakuta anun hlana lomom katiang reng khop maya hetiang hun chang thaya kalom hi pathian ruwa taniang te kai tiani zan lam te po thil pakhat chu helai hian toite han soi ve du ka neya voinia kan thil ton ang hi kum tam deuh hle kal to tang khan kan lo dream thina hei kan pa ti foi tu ten tu ma khan hetiang lam zir tur deuh mi te minon ruwa tam mi thiam bi kha kanom lem lowa hei Dr. KC mal somjaw ho hian kan thei to pin kan han zir ve ya kan zir kwala kan gai to na te kan phak to kin kan an mang ve thina voina thil lo thleng tiang te hi khong khobai deuh chungin thiam lo de in kan ruam han ve thina ni Mizorama kun tha thok tu te har salu tuk te kan an hu khan kan ril ruwa na ve sia a khai chuaran tur te arwang am te kan thiamang to kan khan an duanga chu kan ho tu ten min han en dik saka party ho tu ten di lai chuan opposition party mai kha kan la nia abang bo thak ang reng hia wa sarkar lo chuan kan ngai tuan te kha a thon ni le vek mai thei kha nia amaro chu pathianin min hruaya thiam lo chunga thil kan lo ruam han ve chin te atakin voina hian atakalo changta heng atakalo chan na chana po hi mithiam kan sarkar officer te le tha thok tu te ngai tuana thei to in phan wanga dei ti kan sia abik takin he kan CM te kan minister te chu soilo waleng ni ta sela I sarkar department lama kan mithiam te thei to pa in suana ni in ka sia kan thiam to le kan phak to khian chong trai te po in pathian the la hian kan deal ve thina ni chung te po chu voinia hian pathianin atakin miron hutir ta ni in ka sia kalom tak ti se ta chu te chu thuma toite kan nei ni sela helai hian bible chang toite pani chiar du ka neya thu fing te bung som pani helai te hi kan chiaranga mit hat chia chuan ramwak ka ro tur a nei lo ramwak aka sa ro tur a nei lo mishing sum lu chu taima ka ni te ni hu fing te chuan mishing sum lu chu taima khia ni ate ni chu lai te chu thin lunga lo vong rengila hela hian pakhat kan chiar lenga Galatia bungru sangru khi kan chiarange changkwa ti chuan thil tha ti ining suang u karin tha da lo zongin a hun taka chuan kan sengdon sia chu ti chuan hun rem chang kan nei ang zelin mi zong chunga thil tha iti yang u kan bible chiar kha soifia wak mongai ka helawa khatia kan an chiar kha kan thin lunga sela kan bible hi kan an chiar chuan tin maya hian a soi du chu in mangai na hi a soi na sai ema chu baka taima rin na te nei tur hian min fui na sai ema ni chu wang chuan voina po hian he bible chang be chana ka soi du tlem te chu toi te chu kan put daratan ka du chu kan farmer te hi an tai matura ni ya an rin bok tura ni an rin lo chuan tai mai ma sela hlotlin na pum hlum hi nei thailo mi tai ma tak po hi hian rin nan nei lo chuan
lotlin na atopa an ban phathin lo ni chulai te chu kan soidu ni sela mihring sum hlu chu taima kani ati lai te te hi I vong rengang u tai malau tan chuan I lotlin na hi ban pha kani thin lo lotlin viau angin hanom thin ma sela atopa chuan har sat na lo cham na in minon zui le mai thin ani chu wang chuan duam na te tai mama ila du tho turani du tho em turani kan thil te hian amaro chu duam turani lo mangai na nen hei tuna po helai project and call to turin pumoi te engineer field uta kanda ania anni po hian tai matakin rin takin kan farmer te mangai na nen he processing plant hi en call sela thain ka sia he project hi a hlotin chuan kan farmer te an hloting don tina ni chu wang chuan he ta farmer atak kun na thok tu te hlotlin na chu he hlotlin na hi ni he thil hi a hlotin lo chuan kan farmer te hian engam poi thok rim sela hlotlin na pum hluman nei thei lawang chu wang chuan elai pumoi te a thok tu te tan po I ke ni helai local khom te po hian kan fian ria la voi ni khatal te po chong trai na nei la an ta na kan chong trai hian Mizoram pui farmer tan kan chong trai ni ti te hi sia ila tha in ka sia ka chong trai ang u lalpa kan pathian voi ni a hei hun thatak mai I kai suai na nuaya kan nei theya kan lom tak ti sa ta ni lalpa hei hetiang hun te hi tun ma chonga kan lo mit tha thin ania ke ba ni mi sing chuan ti thei kan nei to tam lo hle a amaro chulal pa I ne na kan ron thlen thin te nangin a chan na bin pe a voinia hian a chan na ro pui tak kan mit nge in kan han puta te hi I chunga lom thu kan soye lalpa kan pathian ei kan chok khar chu kut na thok tu te mir thei te dom kan na turin thei to ma an la a he ga te po hian lalpa kan chief minister atanga minister le thok tu MLA le party le kil tinatanga kuthak tu zong te lalpa nangin en kol la tax official na te pela ril ru ngai tuana tha le rem siat na te ron pethin la kan duani enge mo lalpa setanan akai pen tu na la ka po I tharau thiang lemin siat tir thin la kan duwa chu kan ron di le voina kan holam a te po luang ta khamani in le lo thewa kan lu thainan kalkong tluanin min feng ang che sung zong si fa pai su Krista bingin kan ron di le amen Puzom hinga chunga lom thu kan soye ni ni ming khan chop chil deu lekin kan han ruata a chan chu in long hu mei thea invitation a po khan voina hun ser mang tur kha chu Dr. Robert Lerin Sanga Joint Director Horticulture member ni bok kha ania amaro chu donor ani chu kan soilan zau ang khan USP Sawhthing bok boy puin voina hian a tul me ya he an secretary pi Maria hian min ron phone a spare dana lo mi donor hian min ron nor na sa box sia puro ba ta kha khoi tu bera di box sia antia chu wan chuan marketing board into del kha kan han du ve de la ka hun ser thu la po khan marketing board upa kumlama upa puzo minga upai ni em kan hanim tia ani loba ma se upa bula chon ka thu thi na tia chu wan chuan puzo mi kan han pu thu tarok meya kha aron ti thale meya abul thu ma hetia ang lo sia mi chan chin lo sia kan boy pui dan te sia kha a relevant kan ti box sia hun ser mang turin chu he ron ti hlot linga thatak men achunga kan lom mani ti chuan technical report kan ngai tha anga technical report hi abung ni ang devin kan han siama a financial le machinery khami procurement lampang chungchanga kha Dr. David Fangzawa Deputy Director, Deputy Managing Director Mam Nibok kan so mga
sumi data chuanin pu zet lal nun moya good faith advisor kan so manga apu devita khan in tin nge good faith khan helai hun hi anron manage anron operate dan te pokha aron soi lang tel tura ngai ila masain Dr. Devita kan so manga chuan akaron ding non lawanga pu zet lal nun moya pu moite a kan som zui don nia le Madam Chairman, kan Chief Guest, kan Chief Minister sa takte, kan Guest of Honor, kan Minister of Horticulture te, le kan MLA, bial to MLA te, le voina sarkar lamba how to takte kan secretaries te le head of department te, tin party lamba kan bipoy mo takte, voina hian sibay kabuk chewa technical report hi toy te kan penga na china khanin kan pu ber ho khanin a khol te le ton lama bunglo te po kan en to thau na chungin atlang pui zor zor hi kan ron penga ama saberin helai a good faith alo om dan background hi toy te in han soila MMB Mizoram Agricultural Marketing Board chuan Horticulture Center Sairang mun ma chen khat helai transit go down te integrated pack house manager quarter te le chokidar quarters te hi Sawhthing sawngbawlna na mangdu te tan EOI kha flota nikum masa October khanin chumi enge moza tin ron changa chumi zinga chuan good faith te hi thanan nia anni hianin MMB nen MOU hi kumnga atan January ni som pathum sang ni som ni panga khan kan saina voin niang che ani kuma ani chu khami hun lai khanin board le helai good faith lama ka kan thopui te pon kan mit thla le kan ril ruwa chuan tuna ginger processing unit hi omrenga amar chu season khatna khanin kan la bun ta chi alova amar chu hei voina lomum tak main khami kalzela khanin marketing board le ina a propose angin bonus kai scheme atang khanin 71 lakhs million sanction thea administrative approval hi kan huwa chuta tang chuan tender te kan han chuale a hemi na thok tur hianin anron chang sap chunga tang chuan kan na tho dan kan mi thlan te le kan na tho dan hi karon share zarang pakhat na chuan supply and installation of water supply system by borewell ti hi MS Aizol boring service Aizol hi hian nuai kuai nan thoka kan borewell hemi kan stage nung che hian oma chumi tui chu hemi processing plant hian amang beka amang zel bokanga adota chuan electrical wiring and internal connections ti hi CR electricals chan marin nuai li singa le sang rukin an thoka apathum na supply and installation of electric tray dryer hi Sri Guru Engineers Kolkata in nuai riat sing kwa sang rukin anron supply bokani tina palina chuan supply and installation of ginger processing line heta achunga kanda beraka hi Excel Ventures Guwahati Asamin anron supply anron install boka hi nuai som ni pangaman ani chuan weight bridge hi om boka hi ero hi chu kan la complete lo de ule ka hemi hi kan complete theina tur chun wai som pathum sing sari sanga ania tin a viable khom hi nuai som ruk pakhat sing ni sang kwa ani don ani weight bridge kan payment kan pek zo fel chuan kami ginger line processing apalina bi kit kan muto thona chu toy ten kan soi le lo kanga khami kholina aken te la kha apakhat na chon loading hopper kha ania kha ginger kan han load na mun kha ania ta khanin conveyor belt khan alat sowa chon heta a unit ni na inspection conveyor belt ta khan mihring achunga ding mihring khan alo clear san theinan Sawhthing ni lo thil dang lo umte emo Sawhthing choi chelu tukte emo khatiang lo thliat na mun kha nia tin kami hun rang khan aron tlathalea bubble washer khan bubble washer chu kan thrianga asil fai na kha ani me khata khan bubble mang khanin a in nuaya a in sil fai Sawhthing kha chuan apalina chuan kha conveyor belt in keng chuak le a brush washer avathuna brush washer chuanin brush tam tak kha in ruwa kan huin karinga a chuat a platform khan khami kha atol paper khan brush khanin alo le mo bol lo dang kha alo shufai ni chuan khami do ta khan kha a trap tu ang kha oma vibrating screen ta khanin tui hu la bet le bol ho la bet ang kha a trap fai le ni chuan khami do ta hang kan muang khan air jet cleaner kha oma air jet chu kan thamenga voina local khom te chuan
ที่ข้านินเราเชื่อมโร่และเราเชื่อมไฟและบอกกันนี่ให้มีตัวนักการสอยตักซีเรียลวันนั้นจัง6 year capacity ที่1 ton per hour อ่ะไงเทียอันนี้อ่ะอามาเราจะให้มี processing unit นะดาร์การ์บริขัดprocess โจทย์จะที่จูข้าบินไลน์ไอ้มาข้านินdrying unit ข้าจะกันไงแต่ drying unit ข้านินข้ามี efficiency ก็จูชิลโจกันนี่ค่ะกันสอยเทลดูบอกกันทิ้งข้ามีไลน์เนี่ยนะอินซอมที่เราข้า ginger slicer เตะ electric dryer กันหน่วงข้าเราบอกกันกัน electric dryer ข้าใช้สมกัวปรุปออกมา batch ขัดkg จันนี่ quintal นี่อติเราเทียนี่สมีปอนsolar dryer ละนี่ขัดกันพอเราหนูข้านินเฮตdryer ข้าดาร์การ์ลีมดาร์การ์งาข้ามีslice ปันจงเลยชาจงข้ามีข้านะศิลาดาร์การ์ลีมดาร์การ์งาเตลังไงอันนี้เตลินปุ่มวยเตลรันสวยเบลตูระไงตายละจงกันสวยเบลเล็กดูช่วยแห่งโคลที่ trial run ข้ากันเราในตัวมวย good faith เต้นเนี่ย marketing board ลำเต้นเนี่ยข้ามีอาคารเองมันเนี่ย modify ง่ายที่ข้าจูออกมาอันนี้เตลินก็สวยเลยไม่ง่ะประคัดเล็กกันสวยดูช่วยปั๊มเซตข้านินอัตุยโจมตู้ข้าปั๊มเซตข้าบล็อกดวงเรื่องฉันจูจินจาระบาข้าอวัลลุตักชินวังข้ามาเซตุน่าจนเฮตาบอร์เวลจังกันปั๊มโซ่เต็งกี้มีข้า gravitational ลินกันหลาจนอัสเปรย์พวกข้าจับผ่าโซ่กันนี่ปั๊มไอคันตีเตะข้ากันสวยงาบากเนี่ยว่าข้าจูปุ่มวยเตนรอนเบลตูระง่ายตายละที่กันสวยงข้านเวบริดจ์กันแล้วเราเดี๋ยวเล็กก็มาเซตุน่าตุนกลุ่มตุนซีซันกันวินโดว์กัน support price window กันจันเล่ไม่จองเวบริดจ์ไปเฟลมันpayment โปเปกกันอินเบสเซนี่ที่อะตอมนานกันฟันpropose ก็71 lakhs กันดงกิมเวกตัวนั่นซึ่งอินกันมันจีน่ะ61 lakhs กันนี่ตาให้มีเราเอามาฮิตซูให้มีตีจังกลุ่นนานเลยที่หลังเอ็นตีเราให้ตากันโบเรลตุยกันลักสวดที่พอฮิกันมาโมไอน่ะตั้งมาข้างดาชัดนั่นที่ขันให้ละมาติ้งกี่เสียมเบลที่กันริลูก็ข้างตั้งที่ขันกันมังอังเอ็มตีขัดสุบบอดอินาละเรลังตินสอการินมินพัลสักจวนให้มีอัตราเนี่ยมันชุ่มซมเจล่ะค่ะกันดูที่ข้ากันสวยหลังแต่ละบุกันนี่ข้าที่จริงข้าก็รีพอร์ตเป็กเทคนิคไม่รอใช่รอไหมมาสายวันมินช่วยแทงตู้เลี้ยหุ่นชามินเป็ดตู้ปะเทียนให้นะลมถูกันสวยให้กันเชื่อตั้งอินวันนี้ให้ไลน์มุนะให้ไลน์ processing unit คนน่ะให้กัน CM จอมตักเตะกัน horticulture minister เตะ bill to MLA เตะCM advisor เตะเล่มัม Mizoram agriculture marketing board officials เตะ government officials เตะ ZPM ลำพังกัน how to เตะอินจะว่าอิน good faith มิงอินจิบไปกันหันบุกเจ้าว่าถูกก็สวยฉันน่ะเฮียน good faith จันจินฮิตเล่มแต่กันหันตาหลังงะ good faith ที่ออกตุบาร์นี่ขัดสังหิสมหิประคัดคานดินนั่นนี่เฮgood faith ที่ดินนั่นนี่นัดฉันบุลปุยเบิร์จูปัทยันปุยนาซารามิโซเทียนกันติเวทยันนี่ที่พาวลันดูนาวางดินอันนี้ฉันจูข้าอัสสัมเนนบอร์ดาระกันหันอินติบัวยลูปุรุนเตน้ำดังอินmarket อัน control เวก้ามิโซตันขันดูอังเลยตัวแต่พวกเขาล้อมันละตัวเสียจูวังจวนมิโซเตนเฮตาเฮียนกันเทลเวง่ายนี่ติค่ะเจ้านะกันในจวนตัวน่ะเฮียนลูปุรุนเตฮีstate point ทางอินกันโซลูตา stock point กันเสียมาส่วนมุสลิมดอร์ไวเตจาร์กดไวเตบงคนไวเตง่ายเซลไวเตกัน supply เวตาที่ขันperishable item กันหันข่อยขันมัมพวินโซทิง marketing เวลัมบอยปุยตีอาคารโคเอ็ดเมมเบอร์ปักขัดินปุกเกสินเฮน่ะเฮียนมินหัน introduce ส่วนเกนี่ปนเฮตียงอังซุ่มโดนนะหันกัลปุยข้ากัน interest ถูแต่กันหันตาหลังส่วนผู้เดวิดันนัจินารีพอร์ตอาเป็กอังคาร EOI ยันหันชัวเฮไล horticulture center มังตูเฮียนซุมี EOI ส่วนกัน CM ไก่สวยนั่นหน่วยมัมเมมเบอร์เตมา presentation เตกันหันเปียกัน market ปุยตุ่มดานเตกันกัลปุยตุ่มดานสังเตกันหันสอยhow to เตดูสักนาซาระมินหันทั้งเวียกันล้มเลยส่วนเฮลัยหุ่นฮี January สังนิสมนิปังอาคาร
kumnga chung atan lease agreement kan han neya January lease agreement kan han nei khan keimani in pu cha na sang awangten le thil sang awangte khan marketing hi kan han tran lok theilawa hetilaya ginger ham process na tur kholte la lo bok nen chuta chuan Sawhthing hi April thla vela tang khan afreshin kan han hral chuak trana Bangladesh a hian tam tham tak kan thon chuak ve mana chuan chumi pialama hei central puina te kan zukdila anni in ma min lo lak puya thlona bungro kan thon te hian discount te 50% discount te khan min han peta chuta chuan thlona in Kolkata lama kan han thon thla a Kutilaya Spencer te Reliance te Metro Cash and Carry tia te kan han sem kuala chuan Spencer te Reliance te hian item pakhat chau chu buai pui lawin item panga tal lo buai pui teu an han ti wang khan kan Mizoram thar lo khui thei te dragon fruit te kha kan han ti chawa chu kum masalama kan malak dan tlang pui te ni a chuan hei kuman han tara keimani pon customer te kan han hu bel zela ni kum toblama buyer seller meet sarkarin mam malak na in an han buat sai le a khatilaya khan keini hian kan chhor tang kai mema buyer seller meet a nam lo buyers tam tak rong kal ho khan hetilaya changtlung taka lo in bun tanana na chu an rin te kan lo hlo ve a chu wang chuan hetilai hun po hi buyers serious tak ho hian mi panga vel chuan a hun te po hin ron en to a hei voina po hian kan jinga te point ron tel te pod oma headline huna cm mewina hondon chuan a honzo hian order place ma saber ni kan du ti te pon tikhan an ron in hong ma chuan headline hian claim azong han belle ka du bok chu Sawhthing processing history danga pon tinasani amaro chu mania kan thiampa kan ti pui chuan Visakhapatnam ma khwan hemilet somve la lian keini chu kan electric dryer hi 200 kg per batch a process theya anni khol chuan ton somni vel a process theini voi khata chu Visakhapatnam ma khwan anin dina Andhra Pradesh Karnataka train na ma ma se nikum pokhan thathum thali vel chu aizola aron chen chi top mai ni ngatinge hetilama hla iron kala tia kan hanzo chuan Karnataka Sawhthing chu process atana tlak lo chemical le fertilizer sang an hmang na salutuka antia chuwang chuan kan Mizoram Sawhthing te hian enge market a mi du aloa hral atla hle ni ti kha kan han soi chuak vele du boka chuan I hei kan ramhason nan sarkarin bana kaiten hankal pui boka chumi bana kaya po chuan I sumdon du ve si mania kal theilo le kal ngai na hrelo te tan ti hian bank te nen tang kopin enge loan te po an han boi pui saka khang te po kha hei sarkarin min han du saka chumi ba ka kan CM advisor te hian thek top min chua puya bank lama ni se hei Treasury Square Branch MRB te po hian min lo puya ti khan bana kai te po kan han donga sumdon nei thei to pin kan hankal pui ve a chuan I tun kumatan hian Sawhthing a fresh ke ni po hian helai process ba ka hian kan hral chuak tel boka chuan I tun a hian bagalam panga bagawai ne na tanga lei thin ho te po hian direct in minon dor trana chu mason na lian tak ni in kan ria ke ni po kan loma an mamo na te hi asanga tuna kan customer train khat phei chuan ni tin 100 metric ton du ten oma amaro chu kan lo nei tu lampang ho hian MSP implement hun hi an ngak deu thup mai chu wang chon kan du khopoi kan nei thei lo ani tuna hian a market rate hi cheng somnga la thling si lowa cheng somat lin hun kan ngak don an ti deu tlata chuan vointlai ate po hian mami district solai reek pia threi chu kwa atang khan truck trip ni chu kan thon chuak dona tuna hian kanin la khom meka khatiang te kha kan malak na chu ani a chuan hetilaya hian keimani processing remotical pui kan tum lova chuan midang Mizorama mania khatiang anga processing lo ti ve te po hi marketing kan en puya helai cold storage te po hi nimin lama khan lungleya an marcha da ro kha an ron thena chuan buyer so kha kan lo nt ra hi an ni po voina te hian ron kala I voina hian purchase order kan in pengal don nen tia chung te chu kan lom ve ma ti khan I inpui ton theina kong a khan kan
enge marketing ti ho mizo ho te po kha kan lo in pui ve ni ti kha kan han tar lang du a chuan voina hian hetilaya atak taka han ran don chuan har sanna tlema zong kan nei te han tar lan ve kan du chu hei kan hria theu angin helai mun hi kongpui an ania chuan a chhaka khian balu hi awm nual mai ni chu truckina han rap po hi chu ni khat po hi polo hian kan om hlei thei lo ania Sawhthing processing a hian thil poi mo deuh chu electric dryer chaw kan ti chuan a production cost hi sang em a chu tuna Mizoram production ti ve ho hemi slice dry boy pui ve ho hi chuan nisa ten han pho thina khang kha helaya hi chuan balu ve la wang hian kan pho hlei thei lawa chuan chu ba ka electric hi hei khamrang feeder ateng kan la current hi om thawak lawa khang te kan han tar langa amaro chu khang kan har san na te kha tar lang mai la a tak taka chuang ke ni good faith hi kan lo me ma voina helai huna program an om te hi ke ni chuang kan han chhor tang kai na zia chu tuna buyer seller mi ta ron tel ho min ron be chun zom khan ne na khan voina ni som pathuma chief minister in hongdon kan han ti chuan an mani rin kha kan han kai hal em a chu wang chun I tuna po hian Delhi lamatanga ron kal ten oma I ma se slice dry ginger hi market demand hi lo sang em a solaya solar dryer kan da so voi khata kg sang ni kan da lu theya aro ron chu ki chu 6:1 atanga 7:1 ang velin kan la a omzia chuan Sawhthing hring kg ru ka tanga sari tang khan aro kg khatvel chaw chuaka market demand a sang sia pu devitaron so yang khana silfai na hi chu acha amaro chu ati ro na lampanga hi kan har san na lai ania helai electric tray dryer hian kg zani a hring kha kan han dalu ta aro phei chu kg zathum aro phei chu a chuak tam lo le a tuna hian Gujarat lampang buyer te phei chuan metric ton za vel hi chu thlatin kan mamo dana nia engtin ngei ti theyang emantia tuna kan unit a hi chuan ton som po hi hukurom tak alania chuwang chuan I mason na tura la tam em a kan Sawhthing slice dry hi market a demand a sang sia hengte po hi sarkarin bulmin han tran pui hi kan loma ma khua eng tak kan nei ani ti kha ka han soi du bokani ka lome report toy kim chang tak min ron petu pu David ale pu moi te chunga lom thu kan soye voina hian Mizoram Agricultural Marketing Board chairman at aron tel lova he tira khan kalo soi lang lova kan chairman chu pu PC Vanarwata Minister Agriculture ani a amaro chu voina hian Manipur lama natula azina wangin voina kan zinga atel theilovani tikha ikan hantar lang ya hi processing an han ni chuna kan soi to tu naya thil chin chat lak vele del kan ti chu he kisan se kan tia kan Sawhthing hi amu tur premium hi market a hi anam hulovani chu mandewat buyer seller meet kan han organize chhodona IFAD lamatanga ron kal te le ashana ron kal abikin nishta kanti kat le amin kan suito na kan thei tu chu engpo ni se anni hian premium ane theinan kan taya pangchon tia kisan se le ro pui liani FPC kha e an taya ta ni tu na hian production an tan to a chingchi pa khian ta chuanin mizo ginger ti ngat khan labeling an ti ta mizo ginger powder hian siam chhuaka chu gram za bur lek te hi cheng za somsari panga in an zuwa chhuak don in nakin loka chon Amazon ate po mga kisan se product ship Amazon ate po hian in cha tu roma hemi mizo ginger powder hi chu Amazon an da launch chi alova an launch thwai in arin oma chu gram za kha za somsari panga manani chuan Sawhthing powder kg khat chu se cheng sang khat le sari songa ani don ani ne khami hrim po kha aro pu ani
kan Sawhthing hetilaya aman natlong bok si kan thraduri lo kan ti emo khatiang kan lo da troi zong kha nakin loka chuanin thil mo thing of the past thil man lai thil ani don ani chu voina kan han tarlan ramdu ani tin thil reng kan han process chuan kan farmer te seller te khatiang bargaining power kha kan ti chakta ni mizom har chate po hei ropuiliani FPC bokin kan han soi lenga lokina an han tia an grade an sort a chede wan paya tikhan akwang te an han nge ni pai a stem akha mani lokhan sas a green hena khan kg zanga plus 5% GST cha chu process tani ve wang khan 5% GST nan thala a stem lo akwang mia lo sorted le graded kha zanga songa plus 5% GST an thal the ani khatiang khop khan kan han process dewa kan han sorta kan han grade chuan a value kha kan ti sang hal top me ni higher level processing ti pay ilang chuanin kha aya tam kha aman kan tel the ni chuwang chuan processing poimo zia hi helai kal khom chuan kan she thiam sa anga amaro chu kan farmer tele kan entrepreneur te tiang te hi kan chau ve angaya sorting le grading pay hi chu anti pay lo ni amaro chu hei hi ti ram tura kan in zir tir war po angai khop mei ole solo kan ngai tha anga kan intodel kan tum kan ti ka he voin chu agriculture le horticulture kan intodel via meya tuna horticulture atangin pulal chung lura zaya min oi turin kan some
tìm muôn xuân cả phía vùng vùng chi còn mong ấy dấu rong đùa riêng đây thêm lũy và lại tua lên nào ôi cần nuông nghe cả rong nuông hi lura chunga kan lom hle mai nia ni chin khana hritlan thu kha soya chorus lak chho don kan lo I pa ma se kha a summer nal chho khop me zai thiam na na chu ke ni tlang shileng man dam kho chuak angut chu ni lo hle ni aron detail tu pumuan puya director horticulture chunga po lom thu kan sei nga le ole tu na chuan kan pui pa Dr. Kesia kan so mga ani hi mamba kan co-chair ani a thu soi na hun aron ne nga ani hi hon ron met reng tu hin ya hon hi ron pere le an vamuang ve kha chu am nga tinge hi atia hi khatiang te ka kan nei lo chuanin thil hi sarkara chuan hi sarkar na to tu chan vel kan nia muang deu rui hi ni mo kan in pu chong che to ka chu lom le chu lom le kan na in tia thil hi kan do ang speed hian a kal lo thina chu tiang kara chuan ani hi nar kai tu ber hi ani a ngai tu ana ko aseng na sa a ya chunga hian kan lom khop ani ti kha e kan han soi ange ole ukesi lo so mango ole kan chairman piram dinni te kan CM te tin kan hoti minister te bill to MLA te le helai kan ZPM president puso te tin heta kan MLA puchuan thanga te tin helaya kan official te wini hian zawai chunga lom thu soi pain si bai kan buk vele chu ni hey nia kan chi khamin joy moi ka phu lo viawa he project he lobom em na chu mi pui sarkara ginger processing unit dedicated unit kan ne masak berani a siam poya man lo chung kan tur lui dewa ti ve nei ula tia ngaro iti ngai kan ti a tiang hian voi nya ani po hun min han pe theya kan lo len ni ti kha kan han soi du a ti chuanin ni chin khan report ha kan ngai thla tok thowa toy te han bel cha lai de oma soi tong khan hei lai mun a hi kan han so kal phat khan Sawhthing shal apulung shal kan tuma kan boi vut la khan helam hingai tu te langai ti kha kan sia a ti chuanin mun sang kan ena champhai lama te polytechnic building ruak te khinglai call room te IIDC zo te puk pui solai leng te kan virtual saka atopa helaya hian kan han luta a to zongin khatilaya changtu minister punite nian khan sang ni som ni pali me ni riat khan he kan horticulture director te le khatilai secretary bima puite hole officer en bazat nen PHE le parlam pang kan shuai boka solaya an bamboo munte pokan en pa boka tiang khanin kan han verify eng poni se kan man mo sia building thar han sakati man kan ni to lo ta hian he in lo ne thasa in mang tang kai tho nangin aya tang kai le zo hin mangila ti in helai muna hian khol chok da lu turang dewa hisap ani he sarkar hi chuanin rin aim kumnga hi lo rei lo fiawani
chu wang chuan heti ang infrastructure lian reng chu existing infrastructure man tangkai zela kha kan policy om sa le kan siam pona sui thin kha ani a chu tiang chuan helaya hian ngen first visit chu me tha sani somni pali dei to kha kan ne ya jun tha khan proposal kan pe ya atira chuan noi sumur ani a ni za tha agareng deuh chu kan man mo box si kha siam hi a office a son kan meeting na khan atla sha regem ka shelawa kan han lan oi oi ya meeting zo ati bo ka law ka lak sak le a tiang bel te kha ania ma se alu hi thakhopa ani mo tia tha de kha nin te vele ma ya tiang te kha dia ti vak me na kan sha si lawa a marketing board a pho kha kan le inform film mu mal si lawa a maf mb kan ni live vel khan ya tu cha marketing board te kan han ni ta a abul tan lai kha a ha thak ngat khop me ya kan ve ve si ti ngai na tak pho kan shelawa ti chuan kan ril ru taka chuan ni kuma kan so thing shat run pui ma khan hi pe tura ngai to na zong zong senga kan kha ni ama se a second season a kan han pe ta alo bang shim shima pathiari min kai shoya chung te chu kan soi du a tin khati live vela i kan kut le ke tang kai em voinia lam chualo thelo a ka shia chu ka ps ma ni sela pulala khalo ding sela deputy ceo han holding ani box shim shima kutin lo ben sakya ani hi ka kut ke ani chiang khop maya keni chu kan vir thuak ka tiang kha ni ani hian document tam tak min lo puya tin te a lusa organic ni tu pa kha mem puchan hi ma kha ani so kun ben sang le lo pam ani so hemi a call vel kan so kan ma tanga kan ti ho tanga hi puzom hi ran siang khan pi dikite ne kan han ti ho tanga a call vel te po lo shian ni wang khan a call nei lo tum la ko te son lo la ro ka hain tia chu ke mani kha khoi ve kha kan tu mani sarkar chamne le ino po kha eng ma kan sha tak lawa kha te kha kan be chawa chu ti lai chuan ni son phut le nei me lovin ma lo la a ril ru ataka phe chuan ni hilut me se thanga te kan han tir muruma amar chu sang ni som ni pali kha zo chho ti ta me ya chuan mu mal de zo ki kan han pui le a november a han holding planning atangin 71 in kan revise a chu tiam chuan in khalai te kha bul thu ma kha kan share tlana tha in ka share a an kal chhota khata tang kha chun tle min omzia kha anei ve deu ta a ipa me han khoya te khanin veni hi kan lo chung kai ta kha ani a alo om khopin ka share a chu da chuan helaya marketing board a ka tho pui te kan chairman le secretary te thil a member shim department mi te kan tho hona tha em a kai lung ruala thei to kan chuat tlanga a financial matter le thil dang ate po tiang khain ma kan han na chhoze la voine hiam an ni chunga polom thukan sei du nge ani ti chuan voinia mason na kan nei hi alom om rualin suyang khan mason le zual hi nga ya chumi ta na ron na thlen du he kan siam le kan horti minister om lai kan thlen du chu helai hi tiang hian kan han ti chhota a suyang khanin mun dang va zuan ni la a building sakle nge ni land preparation te vati doi la kan pe man don lo ni chu ani awang hian voinia pon helai huna hi heti hian kan ti ta sa a hei ai chang tlung hian a processing bikim baka training institute ang deuh thowa kalpui hi a thain ka sia chu strong tawin anni pani le kan ho tu dang te po aniam chu kan rot le du a ti chuan khilaya khian guest house an ne ya helaya a chak lo ka kan da khom lai po kan manga hai kan secretary tin nen a pi jeni te ho nen te ka enkol zara khi ulu zokin he kan director po oma chei chong tlungi la chuan hei soem khan train om to a helai loka thona om boka ni khat thase manglo an le hun po an ron ria emo an ron manna te an le me thena tur kha helai hun hi ti chang tlung ta ila so la kan lup building te po so kan mutai khop maya a department la he kan la uida ulaka chan chu eng store na ta lan da ve a tangkai box si a chu tiam chu ani a helai ala on te po hi kan en na sakhop meya ti zau deu dan te om chuan kan focus project nen to han lu pui deu lek khan helaya hi a hapa hen siamila siam khan thil tam tak tu na donor te po hi pi mare ten ron ho chawa kan han buai pui anga kan sarkar tram chu zo nge don chu wang chuan tuna kan ti thei chu hei hi ti chang tlum kha number 1 tura ke chu ka ngai le ka chung chu kan ho tu te om lain chak deuin kan ron tu a chu tiam chuan in helai a pa siamila allocation po strategic to ka tin solaya food processing tin ron hu chho so mif ko mun ani a so po so voi ni voi thum kan en to a so po so hemi feeder atan hian mandan
umin karinga abial tu MLA te po oma ani hian engawan chuan lo mang deuin ka hria a intibua lu tuk lo te po hian engtine moni chuanin ati thei ka ringa logistic helaya ngani motor lian hai her tur po helai chu zim lu tuk dewa khatia khan ngai to na tam tak sengin project lian te ulak hi ngani extension le enhancement tur improvement tur hi siam bel taila chu awa thadol MD khawoi ne hen kan rot del tu a chu mi zul zui chia chuan hei policy a bok kan ne kan chief minister pona soifu pakhat chu national monetization pipeline dung zu hian kanila ti thapoi kan soi thina kan so ka ma tang point chu ta chuan hemi kan existing infrastructure ho hi kan man tang kai lo ka soin khan emo kan man tang kai tho a full fledged kan man lo ho hi hetia nga hian lupui tamta ila ani lowa mun kan zon chuan hei solaya te po mun kan zonga pe mere po a director chung khan an zonga kan ti lai thei lo wa kan siamin lo ti ro atiama ro chu ati lai thei lo lai hi tam lu tuk thina ni emoni pata te lo ma chin fel chu ma chu wang chuan voinia hian tuna horticulture na hemi kan excellence center kan ne khumi chita kamami te so chia kami te matkam serchi district kami te khati ang chi ho a sai chok mo so ngami ang chi te pon yang khati ang chi kha voini helai kan man am de leka kalpui hi a thain ka hria a chu he kan minister chak tak ka omboka tiang zong te khan kan director te len hian ka secretary te ngai to na mang ho le tai la chu hei hian hlo thin na nge kum ni khat le chu hian min hu pui the kan ringa chu ngani focus 2.0 te len hian thun zom ta ila tiang ang chuanin tu lai khovel kan mamo ema hi chu cultivation plus ani a department pon chu into a thamnan cultivation plus processing le value addition hi kan lu pui nga ya chumi tur chuanin tuna chuan cultivation le demonstration plot a kan manga a thalut tu khami piala ma khan a value addition alut le ila hei model voina kan set to a ami a processing tak a phei hi chu outsource zel me ila chuan department monitoring khoita ila khatiam zong de ulet te khanin kalila chu reilo te chum hian kan success story hi sei tur kan nei fat ka ringa chulai te chu voinia hian han sei a tha en ka hria a hei so thing kan thar chowa kan han in nge ni a leile hral te poka han kal pi chole don ani a kan CM te le kan minister ten khalam kha chun ron soi zau de utura ngai ta ila chu ta chuan kan bo sai chho me ka tun engineer te po hian meeting de kan han tuma khati ang khanin tak thei to bin ka han be chole anga pathian zara he kan processing center le mun dang kan da siam zel tu te po hian omzen ne yin amma a nge ni distress cell na salut tu ang chi kha min pui kan ringa ni chu tiang tu chuan voinia hianin thei to bin kan chief minister kai shonen huai hian kha ma kan la chho zel dona hei lom om deu chu kan CM hi development hi a chip khop meya kan thil then reng hi rap chung technology kan ti en yemo ni china helai slice na te po kha han holding a tangin hei min han kaya kan CM in ti ang khanin khami te tho khan rap chung technology te pon ti le dona khang te khai atira phe chu kan president name nikum animo pu chuan thanga name bua nge mual puya khwan ni kum ngani kum masa kan zu en ho dang dala khata tanga idea rom piang te kha ani a kan president le hemi kan bial to MLA pu chuan thanga chunga po vein ya hian long thu so yana in ka shi a min fin chu a in fin chu hi kan ngai khop ani marketing board hi so yang khan pu zo me ron soi to a thiam na nei lo hriat na nei lo kan ni a chuwang chuan member te le party chunga mi te point khongai takin min fin chu a zel ula kan vai kan tan hawa positive taka a negative lam ni lawa a theina lam kan en chuanin hei ai ro pui zok po hi kan siam kai shonen huai hian kan na ti thei zelang ti kha karing tata chu tiam tu chu I thop ho zelang ku ka lo ne khat Dr. Kesia rotnakha nichina khan kari ro lo om ve che me kari ro om da ne ro chu helai mun hi bamboo te sutlaya kan no to ta Jinjarania Center of Excellence in Processing and Post Harvest Management a hian a chhuak thei me anga tin ri ru ka lo be be khabi kha khami zung zui kha ron sai chhuak che me ya kan CM point tu no ka khan ni focus no ya tian ron rot ta che u an han ti nga la alo mom khop me tiang khan asset kan create te hi ti khan value kan han add chho ze la
ginger value addition ani boka hemi campus hemi mun hian value addition khati khan anom chho boka nga khatiang khanin ramro pui chu kan la thleng chho nge yang khatiang ani khachwa te kharil ro khan aron omani ole alom khop nei kha nge ani ma chhop thar angreng deu kan han nei le zui ngal boka ti zia lu tuk tu na chuanin kan soita good faith tenen khanin memorandum of understanding kan sign nga chu ron conduct turin kan joint secretary pi zo than tluang I pitluang pui kha lo chuak ta sela kan ti dan turte assign turte min ko chuak nga ko yang e ko kalau zong la de lek se di mo ale aku ta hun di lau hlanang kan khwal yang kan chief minister kan khwal zom minister horticulture mama tanga local te good faith tanga local te officials agriculture le horticulture le department tanga local te le vc Sairang te YMA MHP te le vaina local zong te ama sign chi bai kan buk chewni ole tu na chuanin ginger processing coal in coal na le ahman dan tur chungchanga MOU sign na Mizoram Agricultural Marketing Board le good faith te inkar sign na hun tu na kan lo mang do na nga Mizoram Agricultural Marketing Board IOA assigned to Turin Secretary Agriculture and Farmers Welfare le Member Secretary Mam atangin khoin piram din liani local se ti chuanin good faith atangin pudeng than puya zadeng khoin local box se tuna chuanin witness good faith tangin puzetla nun mo ya local se agriculture marketing board tangin pu Dr. David Fangsa wa local box se
heng a terms and conditions te hi chu kia la sei deuh hleka hun te a kan hmang nual to boka I ka ron soi chip chia lo mai nga chairman in remati angin hei chu poimo lai ti te chu nakina ron soi mai tura ngai la tuna chuanin heng kan MOU sign tak te hi sign to party te pahnih ne na min hlan sak tur hianin kan chief minister no som la tuna kan MOU ina asoi chu thil ro pui tak ani lem lova hen kan call kan machinery te hi good faith in kumli chung a manganga sang ni le som thum thleng January ni som le pani sang ni le som thum thleng ti chuan a building an lua man hi thakata cheng sang ni ania tin a call an man user charge hi thakata cheng singkhat ania ti chuan cheng singkhat le sang ni kha thatin an pe anga ti chuan a call man hi kumtin 10% escalation cost au manga za som zelin apunga chu January ni khat zela apply tur ani ang ti te ani tlang puya a building man ero kha chu agreement a thanin ni kuma sign to kha kan neya e kha ka chu kan heta hianin kan tarlang ve lem lova chu ani deuh tlang puya ti chuan a recurring cost ang reng electric man te tui man khatiang ang chargeable ho a kha good faith in an tumanga tin maintenance hemi repair and maintenance hi an tum bokang ti kha atel boka chu ani deu tlang puye ti chuan good faith point he mun ma le khol te hi kan farmer te ina an Sawhthing ta na man zo ka an thal chho zel theina tura hetilaya post harvest management an lo khoi chhun zom turin kan nge ni kan be sia tiang taka ma an la ka hi an vengwang ren khop meya pumoi te unau hi ti ang air nge ni freight man to lu tu kan han soi kan yak te po khan ni chon lo zuk dor ti khan 50% discount kha an mu thei meya indigo tiang ang te kha alom om khop meya anin hai ko chaka tin niche market hian zong na sa Mizoram po na khatiang na chuanin nge ni kong hi lo ko zel meya ni tin kan ginger hi lo thae me boka organic kherlo kan ginger te poi a residue free tat me ni pesticide chemical free kha atam a enge mozeu a kanin test kan pass kan pal tlang lo kha a om boka heavy metal han hu te chromium le lead han hu te kha test pani khada khan kan neya maro chu khang po khan in zui chho ve zela kan Sawhthing hi khami zong khan premium khap kan pe ka ngai ani khatila itak te ka kan vasal tura chu ni mo premium na kha chu atam lama chuanin state lian chu engtika ma hian kan khum don lo amaro chu quality a hian ero hi chuan kan khum thei vai ani kan khum sa ani chu vo in na tang hianin tran kan la thar le zualang ti kha kan han soi bel du ani ti chuan tu na chuan kan khwal za om pusil soibunga minister horticulture kan tia horticulture to kan han lamri a culture dang po kha anoi khan om thowa art and culture te AHN veterinary te ani hi boina he hun lu tak sengin aron tel the kan lom tak zat tu na thu soi na hun ilo peng u Chairman, Honorable Chief Minister, UTBC Dalven Chunga Bill to MLA Advisor to Chief Minister, Budal Chuan Thanga, Azol South to Bill to MLA Zaum Takte.
ZPM kan khai pa kan pa ber upa lalian sok ta te tin ZPM general headquarters sa ka tho pui te kan valu pa te department lama kan tho pui hey kan secretary pi Maria city zolite kan director te agriculture lama kan official du am tak tak te Sairang kan khatlang khruai tu te voinia hun thatak mai lai huna kan han mang ho thei hi alom om hle in ka hria a lom thu ka soya kum thar chi bai ka buk chewani tin voinia hian ginger processing unit commission theya kan hruai tu ten thei to chu a ma an la a bulan an trana voinia kan Mizoram kan nu le pa ber kan chief minister ngein a commission na min han nei sakhi alom katia fak kati khop mai kan hruai tu te chunga pok lom thu ka saya tin kan chief minister hi kon na thok tu te lam tang ania angai sak ma ngai tua boka kon na thok tu te din mun choi kan siam that hi adua ave ma akal na pianga kum somli chung zet alo au pui to ani angin sarkar an siam nuwa chief minister ani nuwa po hian angai to na zong chulama chuan a ti thayania chowang chuan Mizoram sarkar point flagship program ania te akai hruai na le en kol na hnuaya chak takin ma la chowa ma son na duam tak tak kan mu chho sel te hi awan nei thak le in ka hria voinia po yan abi takin kan chief minister chunga hian lom thu ka sei tak zetani tin kalphung tharami pui sarkar hian emi thlai thlan chho bik kan neya chu kuna thok tu te ham that na tur le an din chho na tur kong hon sak an ni be sei na thang kan nia chu Sawhthing ai eng mar cha le mun phia te an nia voinia hian horticulture subject b ka Sawhthing ai eng mar cha te hi ania henga po hian na sa takin ma kan la hei Sawhthing chu kan hria nikuma sarkarin aleya a support price ringot po hi vaibel cheza somli pek chua ania support price vaibel cheza somli kona thok tu te kuta alu ta chumi pialama Sawhthing ron lei tu te na keji khata an lei na kha Sawhthing ching tu kona thok tu te kuta hian an chung kwa ne na poisa enge mazak kha alut boka kuna thok tu te po kan him le hian kan hria alom kan tia hei kumina hian leiturin sarkar ai buat saya ai pe to February ni niatang hian a leile don ani khang te kha voinia toy ten kan soi duwa hemi kara hian hemi apulunga hal rig not ni lo deuh hian process thei ani ti te kan ho tu te mithiam ten an han hria ti chana process dan tur te po ngai tu chho zel nin voinia heta helai huna ngai po hian chu commission aron ni chowa tina mi piala ma hian china kan ngai thla kan khan ministry donor hian min tui pui hle Mizoram state kha ginger capital puan ani pia lama hap pilotatan champhai chemical koya din tur ania tin aspok hi zotlang va pilot tual chenga te
din ani don boka cheng vai bel cha somthum panga hetatan hian min approve to a reilo te a poisa po kan mu kanin be seya tin khwang lenga khian hei mam chak taka malak na hnuaya company in tuna khian ma an tran me boka ka han tlo a mani mai khan mun ma te kan han mu a alom ka tia heng zong hi kalphung thar mi pui sarkarin mizo rama kon thok tu te din mun siam that choi kang atum na malak na te ania voinia hian kan khen china ringot po hian lom thu soi tur tam tak po hi omin ka ria malak na tur tam tak kan la ne ma chop po kan nga ni heng kan kal konga po thei to chua ke kan pen chho zel ka du tin voinia hian lom thuan soi du na ka nei oma chu kan sarkar na thok te chunga hian voinia hian lom thu hi thinlung takin ka soi ani sarkarin flagship program te policy te a han duanga han neya heng ti hlothling tur hian sarkara kan mi thiam te tangkai ma an ngai tu an zong an senga voinia hlotlin na kan hu chho zel hi alom katia kan sarkar na thok te chunga thinlung takin lom thu ka seya tin mabak ti tur tam tak kan chok chua te po ati hlotlin na konga an mani kuta hian omani chuwangin sarkar tha le thalo te na hi thui takte sarkar na thok te kova ani awang hian kan sarkar na thok te po in sarkar thatak mipui ina an mamo an mu theina le mipui te ma khuwa thliran ma son na tu ngai tu ke apen na sarkar na thok ten in mo phur na te in ti tur te thei patop cho in ti chho zel ka be sei chewa chuta chuan ka som ngal chewani le ti khan ke chu ka du tok don to mayanga voinia kha kan enge ni mam co-chairman advisory chief minister pukesia khan helai mun man tangkai dan tur rot na te kharon siama pom khom maya ram kan nei hi chu zoram khai chuana tan helai mun hian kan in beng bel lo don nen meng ti te ka ril ro lo oma thei tok chu in zui dan kong kan zong don nia kalome khwal zom chunga lom thu kan soya sarkar na thok te fakhi kan to khat vek renga fakno ka ten han thingri te kha shiat khan wa ve reng renga ti ro alom kop me chuan tuna chuan kan Himalaya wellness chuan Sawhthing le khatiang mar chat le pia lama kan farmer te bulatanga hand hold chowa and productivity te ti san chowa package of practice mumal takne na enge ni vil thokha khatiang te po kha an propose don nge ni khang kha kan cm malak na fekani ti kha kan han soi do November ni som hi pali khanin Delhi kan zuk chuk thang nge ani chu kan han thingri tel le lokani chu tuna chuan kan chief guest ulal du oma kan chief minister tak thu sai turin ilo som o chairman le kan khwal pusila soi pungate advisor to chief minister te kan MLA te tin party lama kan thopui kan president hovin kan research wing member te mel te pokamua tin kan VUC te point minon wa pa voin hian mam pa member zong te department kan thopui zong te khotlang try to tele good faith lama kan thopui te in zabain kum thar chi bai kan bu sewa voini hi kan agriculture minister pupisia hawa ti tura ruam man ania maru chulam kalama program anei le tak thut awangin
ison mayang kan in tia ma sengin min non thuta di chuan ka ko an tlu vele ta kalom khop maya hetiang hi ka tuina zong ania wangin tel te hinwam ka tia kan program azo vele hian Sam's Garden ka tlot so ngal dona horticulture department kan director Louis Kuana Khan rambutan sindan ka han endona chin fe ka tum wang nia kumina tang hian rambutan le rubber hi chin ve ka tuma ani ki a locking viau to mai ti ka ria evergreen ania a thario maya man po atova ai hi la introduce ho tan de po tha amuna hankal kan ru ka kan horticulture director te po hi ka ti pui nual to a helai muna hian mandeu khan bamboo charcoal kha kan ron hong to a kan base angin a lo tling lu tuk lo deuh emonio ka tia maro chu na hian outsource tum ani a outsource ani chau thai chuan a lo tling le mai tura kan ngaya he helai mi ngai pot kan outsource agreement te ti kan han ziak vel ta kha ani a khowela hian mason na ta na poimo ber resource poimo ber chu the man himself ti khania human quality human skill he kan investment poimo ber ania hei khovel hi khiri langin ram house tak tak kan muani Myanmar te le adang te an ram chu hausani ma seng ami hring an leader te le mi puiten an zirlova engma anang chuang lo ni Japan ram te resource an HMMI Switzerland te saitur ke ai ning thinem zokang tam tak anom ram house si re thei si ram re thei si house si khowela hian atakam mu mek engemo zat kan nia chuta ang lotlin na bulpui chu a human resource kha ani zelani leader tra ramina mamoa mipui tra amamoa talk to tra official tra kan mamoa tichuan heng industry tu na kan bu mek po hian din tu chuan amba sabirin ram angai phot ta mai ni ram nei angaya approach road angai le a building angai le a coal angai le a chuan water supply angaya power connection angaya thok tu te angaya an lo tur pe alo ngaya khang zong song kha apoi mo vek ani duna good faith kuta kan hlan ta khang zong song ai poi mo chu good faith ta how to the kind ni tani mihring kha kan poimo ber khang zo ma kan kalko ngain building ngain machinery aya poimo ber chu mihring kan nia chu tak me chu hei thei to kan han chua ta nia agriculture le horticulture kan secretary te kan director te len thopui te fak om khopin ka ria Mizoram po na po an chuan om thei khop maya chu wang chuanin tuna hian kan vision kum tam tak chung kan lo wa vai pui to kha atakin mu thein alom tran ta hi amimal tak poin alom ber te zinga mi kan ni kain ringa AUT kan nia thanin kum som nga pali velo pa kan nia state kan ni nuwa kum som lina kan rap mek ta ania kan ram thil chuak emo thil siam emo ming than pui tham pakhat mai kan la nei lo ni khang kum zong song kha mual aliama khang zong song kha kan rama man ta khuanuin aloda sa veka antra em veka ma se market kan mu pui lova thai pakhat po item pakhat po ming than pui pakhat ma kan la nei lo ani tuna chuan Sawhthing chu kan ming put chan
alo ni ta ni china kan chairman in Sairang khan ni tiu yo ka khan tunga chairman kan ti chuan prime minister ni ma se khamini khan Dr. VK Paul ma khan ka khan lo kala ti chuan ti khan kan pani khanin kan ti du na ama kha chairman ni deu zok khan ka ria ma se mini ta ho so ke ma zok chairman ka lo nia min di lo chuanin ti chuanin kan ginger te kan hum phia le marcha khang zong min nai to poi tor kha ministry sang senior officer te local com te maya chota company lian pui mai stakeholders ho an nir khup mai boka ta chuan Mizoram khamin boi pui ta ni ai hi Delhi tlang Mizoram thlai thar chung chang ngai tua khati khopa meeting lian awm voi khatna alania kha rim po kan loma piram dinin an sermon khum tak maya ti chuanin thingpui han in te khati han chol pa te khan company lian khan ti khan min zuya kan in dora eng ti nge niang an tia ti ive thei nei khan du ta vekani ti chuan chumi company chu tuna hun kan peang enge soi turin nei ve kan han tia Mizoram tang khan ti thei ve nei khan tum vek mai ni ma chop kha an siama chumi bo zui tur chuan buy and seller meet ta kha kan han ti zui le ta ngala ta khan enge mo za ta non tel so le ta khamini khan Dr. VK Paul khanin Ginger capital of India khan min puang ta throi maya kan be sei pia lamania ti chuan item pakhat ming than pui kan nei ta he ta state danga ti chuan Sawhthing chu an lo ching ve nge ye ma sengin ke ni chuan an nei tu ni na ala bil kha kan chang ta tlat mai ni Ginger capital of India chu Mizoram ani ta tlat mai tu ma min chu pui phak kan ni to lova Ginger kan se pia nga an ril ru an mi thalo lang tu chu Mizoram ani ta chu wang chuan lu em maya hei kan ming pakhat alo nia ten tu na hian kan Sawhthing awanga hlothlin na success story hi kan nga to maya Chief Minister relief fana Sawhthing mana wanga ron tho hi kan dong treu to ni ten cái phê chuan Sawhthing thal tu te thọ kho ma tangin suit kan nei thon ya min le sakania nge na kan koi kumza upania kumza som thuma upania kumin tluka kan kwa sum lu tam ala om lo ti thei hi anom nual ani ko khan tholom po lo pung ta ni kan pathian ram thlengin chu tu ma kan vision kan soi thin kha ni ko khan tholom te alo pung don ram tharong bol na po tong kai don ten mi po in purchasing power an nei chuan dor kai tan lok don ani tuna Christmas dona second hand pakhat le thei hian nakina chuan su thar ten order thei dona phei khop thar ten le thei dona chu wangin he la kan farmer te kan tun nun khan ai zola dol dor kai roli a beneficiary ber in ni don khati vek khan ain zom vek don ani kan ti thina atakin alo thleng mek ta ni tu na hian chu alo mom ka ti khom mai kumin Christmas kumdang zong ain dor an hongreya an lima mi pui an luna in sual boy le zuru le khati ang thil a om lova a boruak a tharim hrim ten sum mandan kan thiam pha ta ni tun ma sem policy a kumtam tak chung ubein kan oma kan rilru kan tharau apiang sual man to ni tuema party a valu ve a ming vazia lu ve a enrollment fee va pe ka don thei kha ani tlat awangin an du lo zong mi kan dia party dang kan nia kan in lete morning chuan don thei lo kha ni tlat awangin
sarkar sum party campaign na sumatana man ani tlat awang khan thok lova don ri ngot thei sangadil nei mi alo point sangadil tran puina don thei an performance angen achievement supervision eng ma omlo katiang hoya kan tram tam tak kan lo kun to wangin kan thin lung apiang suala so wangsuan an mitiam ang te phei kha su dongila kan poisa man dan khan kong dik lawa zona sa le hi karing amaro suan mitiam angin kan dong ngai lawa chan ve po kan dong ngai lawa kan threveka kum som chung pain khariru sem policy na minti pian sual tona tang khan voina hian moral reformation atlen me kani kan thorim ra kan seng ta a thona don chu wa manral mai kha ole me mani rui pui mai te kha ol big riamani kan thorim ra chu kan ui ta om sanei takin chung kwen kan economy kan rela thil tang kaya kan mang ta ni hei hrim po hi ra tha ni in ka ria chuan kan hai thak ta ang khan February ni thale atang khian kan han le ton le don ania apulungin kan han le phot don ania chu ta chuan a slicing le a drying machine hi kan mizo siam nei kan mang don a hela hian vai siam le mizo siam da kop ania mizo siam chu a that zok zia kan honi pathian hian talent min pek that zia hi her o technology te sanga sin kan mui ti te khang neu kha dar khong te point ting nge kan lo siam kan pi pu te kha kan puan je style chi sang mai art kan lo san je khang kha kan mui kan la sai na khang zong ma na khan kan people ten thiro pui tak hi alo mu chuak dai to ni an thla te kan nia so wang skill hi kan DNA hi an oma kan bultan na in thau mai ni vai ho ruala bultan ni velang khi da kan oma so kan na te kan han thok ve ke ni te po training na National Academy kan han mu khoma governor tu pa minister fa pa tine an bultan na ka sang mai ni ke ni English medium om ti por khmia lo kha kan nia khang ne na ka minan thun po khan an pian ti ra thanga an lo mu le an hriat a kha ke ni ta chon sil chop ngai ve kani kan chief minister ma sa ber pu cho chu ngane na kan jin tir phei chuanin janpa da mandarin a khwan Chinese restaurant a chaw te ka han avia ti hian appetizer kha anon sem ma sa a main food a local kha lo kan lo por vek ma to thi zan khat phei chu soi tham mai la hung kan ren lo de nge house te kha kan la nei lawa typewriter hi kan keng tha ti hian en kem chun ngai ka chu thina patau di house a man la lal huina min khen ti thina ngam riak dut mai thina room kana hian a khum chunga hian thil wai thla mum hi oma pu cho chung kha han toi le thina chokidari ron lu zia mai ni choi pu chung khan dua ver ro lo lu zia mai ti ha ngoi te ka pu i thil chul khan ing ria khami khoi piang khani lo lu ni han khoi le te ka ti han khoi le lo lu le ta ni calling bell kha lo ni chu po chu kan thel le AC khawma a vot ta lu tu ka ti ngai na kan thel lo ni ting ngai niang kan try chin nge o ka tia ya i khoi chiang na ti boxing fak zo la ko ro ti ta ni zana khan pu fak zo la kha ala junior khapadel lia online ya ka ma phone na lo kana minon adjust ta ka tiang kha kan bultan na nia engineer ma sabe robula ti kha lang tat kan la thleng toy lu tu so wa sa kum som ni chung eng nga ti thailoi le kha po sir thailoi kan han siam le boxia let's start a rikan ni tak zeta ma se ma kan son sakani elaya pu piang le pu su ya te
Sawhthing sawngbawlna siam thei kan han nia atlom zok boxia thazok boxia atira thir pa ngai rangwa pa ngai lo manga so ati organic lo thei tu ni awang steel man na chang ten lo threloma so steel ten in lo thlaka chuan man po ato de frit anga so tiang so helaya sunrise te engkim kan en veka solar te amunom katia a zailem na a slicing le a drying machine hi somruk vel tiro pukasi kan leitung kha collection center hi secondary collection center hi somruk vel kan neya center ani wang ngota da tur pe chun lawa Sawhthing an thar na tam na mun pianga khan pe kan tumani chu an holding a tangin a leina kanin pedona chu kan hunga nga ti chuan ka khan loin man tro manga he ta apulunga secondary collection center a ron ken kherngai lovin kho enge mo za ta hianin an lo zaile pin an lo ti rove theidon ani a hei mi pani siamani a thing mang chi te oil mang chi te power mang kop thei chi te om veka chu eng hi atam theyang ber kan da chuan helai po min chok don ani ti chuan helaya voina kan honta ka hi mizoram a chuan amasaber ania abasaber hi ahlu ani tilang ki ma hian upgrade angai thu kan ngai tha center of excellence han siam mai do na te alo ria lo mom katia kan han holding sumatran point kan ti thei anga amaro chu focus lama hianin sum kan langa ria kan lamang manglowa apu ka kan pu ania thil tran kai man angaya ti chuan kan han holding noya hian focus kan da to a hemi kan han holding mil tur hian ron duang ro kan tia an ron duanga amaro chu an han duan masakha kan pom thei lo deuh ani tun ma kalphung hlui rim kha alanem deuh lat maya e sarkar na thokpo kan in adapt social angai khop maya tuna sarkar ru ria thil hlui le kan ti dan hlui ban sana atharin thak thlengi kan ngai em maya ti dan than kan lo nei to chu han thau thang mai hi lo har view maya kan inkhawm program te poi ti dang lam har em ani chu te an sarkar poi kan niama ro chu focus po tuna hian kan han holding dung zuin thatewin anan duang chowa khalamatang khanin a center of excellence ang zong khan ti kha tumta ila in rot na kha pom ka tia ke chu ti ngal zel du kania ron estimate nen ron the lu try mai ulangin tun financial year a thian an khung manila ti kha kan du le mai ni financial year tharma kan pe thei chuan a tha khopam tin khuang lenga tuna khianin an pe chodon me ka atira kan sum pe khana dai lawa kan pek bel le ani khuang leng up Sawhthing sawngbawlna pokhi tuna hian special investment committee ten an supervisor opik here ho an nian ni khi kan tong fu khop maya mun dang da din kan han tuma ten zola te ma se kan midor te kha chutite lua khanin kan du thu khan sam lo dewa tin elai call hi a space in ala zo boka hei upgrade taila sap thei sawngbawlna ne ala leng thowa tayan sap thei hi khoitel lo bok tai langin ti chuan hei upgrade tai langin khatia kan ti chuan mun tam lu tuka a processing plant hi kan nei po tru lo mai thia kan capacity utilization nge te po kan han frianga ten seasonal crop anlonia eng hi idle period ka omlo theilowa kami chung khan engtinge kan man tron kayang ti te po kha ngai to tel zel ngai ni chu ti khan kan la ti chho zel nga chu tiang tur chuanin khuang leng ki kan pe trap to a ten donor noya hianin min approve sak to ni PR kan bo sai mek hi a oma kan donor minister nen hian kanin
committee sing to khopa video conference kan nei reng maya achangin ka chera achangin chief minister dang an chera ani hi member angin aron tel ve zela a member ber hi athu bera hian ram transia voi tum khat kan han ti le tu video conference kan han nei le tur kha a screen a khan alang silava it's going to be another boring day kan tia alo ngai thareng me Mr. Ladoma, it's not going to be boring around there. Ani hi pa ngamin nei ve ania apa atang loin chem tra kanina kanin nela kantan po hin hong khop me so wang chuanin donar nuaya khang khakan tia a hap khakan ya hap chu tun ai ma chang kam tur a powder te a el te a paste te siam thene tur khan itani chu mun champhai lama mun khata kan nei dona tin spokes kan ti kha a spokes su ati ro na te silfai na te a zai lem na te kha ani vele maya kha ka mun thuma kan ti don boka tin chingchi pa kan ngai thak tang khan powder kan siam chho to boka tiang khan thil kha om sup sup don ani hey skill lama hian kan sang sota kan entrepreneur ho hi kan hang kalna kan khwalian na hian present na ta na min pe ka hian nichina min pe ang chi a container moi deu chang kang deu khovel company lun te na an siam ni mai om alang hi a thing tlang a te pon lo siam thei ve zel to mai ne male kan self help group te hian mak deu mai ne kan thang chak kan thang deu phut ani tum na hian kan han holding policy a dik che chuanin an pui wang viawani india rama hian hi chu kan thalai te tan po kan entrepreneurs te tan po khai tia har zok na tur hi ani ve hetiang ne na en kol po ba na kaya kal thadu lo kan la ni chuan tingai na kan om don lawa chu wang chuan kan thalai beidom to te in ok lum thin te kan thria ani khatiang thalai beidom hi hlom thei deuh man ni intel khom mai te po hi anai ni chuti hun lai taka hemi han holding policy na kan thalai te taksa le riru chan chuan tur kong aron sialta te alom om katia tin organic state ni kan tum turani tun ma tang organic sa ka kan nia vai siam fertilizer kan mangai mia lova ma ro chu thok khalai phe ka su environment tang fertilizer kan le na kha an tam em papa tiang hi kan mang seng do le mani ti tur ta kha fertilizer hi kan lo la lu ta ni kan ram kan ti chathui man viaw ani hei voi khat thil kal sual to so ni siam than le hi em maya hei family planning te po kan han uara chang kan na kan ngai kan in zir tira kan ti sual le dera tu na hian han bek le hi kan han sat viaw to ni ko khan nen thei to pin tran kan han la sarkar point incentive te pek tu min e kan be me kan ya voi khat in zir tir na dik lo in kai roi na dik lo kan don to hian a in herrem le hun sum hian alo du review mai china tu na chuan organic kan kil le to do na emi bio fertilizer kan dan ti bong ar tiang chi le vermi compost te hi a khoi te hian wama vermi compost po hi ke pon katina sa anuam khop ani tun ma khan le thai chuan ka in to del ve thina tin oat vinegar bamboo vinegar kan han tiang chi te pandu lo khan zwangleng ser chi pa changnel sawngbawlna khol kan han honga adna sawngbawlna hi ni sana video kamwa tungai ne ka thon ta kha lo ngai to teu lo sui teu karam tia
khá khó khăn này về thu ra nè chẳng nghe là ăn process à to pa lâu chuan nó cho nó múm hell mấy hiện là lâu chua cả khá cái run resource tầm em mấy hiện gì à khang tất cả cái rồi mà tin kilai zuang leng a an chẳng el siam na chuan chẳng el hiền lê trăng in tui a hip chobani a taksa hiền a in filter sani a thiang limani an tiani chu a fiber han la chuak ta a khatia a fiber han la chuana khan an press a khan a tui ta tlok maya a tui kha an process le ni process le chiam po ngai to lo chu a sira khanin barrel kha lian pui pen ho treu maya changel tui da than na tur kha fertilizer ni ta ni khoi ang en ti don kan tia a le tur sa kan thria tia khoi mi nge ka tia mizoram po na mien tia kheng te po ki dor vat a tha ka tia ke manin kan farmer te ne na pe chong ilangin hey chemical fertilizer hi diklo taka sum siam nam kan ram hian kan mang rei to lu tuka ti top kan du le ni adik chain an thal ru zela farmer ten lei tur kan khe chuang lova ani na taga chuanin a dealer te khan district khata an omanga an district pialama khan an kal thiang lo re an district chunga farmer te laka an pe chuak nga ta chuanin kudam an nenga retail shop an nenga ta chuan ret an tar tur ni tini atira kan zuk leina ki factory red gate red ang deuh thaw tlawma tia India sarkar in na satakin subsidy ape a chu tianga tlawm te a farmer te bantura central sarkar lo duan ania tu mana man zat pon tar thadu mi alo awang em a om chun po to mm dia ngot khan kan fertilizer hi kan ti chan te te lu lo yang kumeng zan nge kan man ral to le ei kan sarkar til tang ka vei khania kan ho tu te po ka soi pui jing to voina hian ka soi nom le duani tiang hian kan ram an ti chian ei chia an duani chuan thate te na danang ti sela atlom in a retin zor swak sela mi puiten le ro se kan la organic thailo ni poin khatiang tal khani ro se mamnia ngani ara kan army ta tur rel in ron phor chho tre maya kan phek boya chief minister in fertilizers maklinga be min ti chiap me na la ar kan army ta tur kha ani dai sia ti chuan ne kan soi tum na chu organic kan tum chu kilaya serchi pa sangeng sawngbawlna atui po chu ingai venang u ramdanga thon chuak lovin kai manin kan farmer te tan sem chua dan te angai to thein ka ringa ten kan farmer ten kan hriat tu chu organic area hi hian kan tipung chhozel dona phaya chuanin khatiang chemical fertilizer an om khan ram azola wangin ain tleu har tani a residue kha achang rei tani thingtlanga chuan khang chemical kha ain tleu fai ranga chu wang chuan kum rei vak lowa khan chemical kan man na muna po khan kan organic chhothei mai dona chu mi hun chu kan fix te po athat karinga target kan nei athat karinga chu mi nulama chuan chemical mang ho ta hi chu kan lei to don lo ni organic clear kan lei to dona chu mi tur chuan kan farmer ten tu na tanga ru in lo nei po ka du le ani tin hei society kan dina atira man mo takin kan in dina society chen khat chu Sawhthing po ching ve mang lo te atui po tui ve mang lo ten an en kolani kan Sawhthing society hi atui mi ten an en kol turani au tua ruai tua ati tak ate anong turani ten kan society member te ta lo chu thar khat po kan le don lo ni ko mang khan in bum na om turen to lo
ตัวน่ะพอสอทิ้งมันตั้มตะกี้นั้นหมู่ขดลายป่ามิดิกโลมิรินอมโลเตวางินมิโซรัมทาร์นิโลเตกันอินเลยทีระเต็นเฮลายมุนปะขตาอันวลากตะข้าอันวะขละอังไงเวขันพูดกัวละเลละมันวะขละเลยข้าที่ข้าหนึ่งติงเงปะเทียนมาสมนึกันดนเทียอัชนินว่าพายกันอยู่นิดอินะอันนั้นเทลวาเพย์ส่วนอินตินะกันกลาว่าพายนะสอทิ้งกันจีนจากที่กันเฟียสุรการะสลังไอรินก็ที่จูตั้มขบมา呀ให้หินไปโดนนี่ชวนโบรัวไว้เบลสเตลินเลยติลโดนนี่หินที่จะพิมยูนิตเตฟิล์มคุรขานิเตียงชวนมินอมเชียตีเรนี่ที่ชวนเอ็นดิกอันนิตาต่อปากอันนี้จิงเฟลต์รามามารุจูอันโดนคลายพาติข้าพอยเมมาข้างข้าอมต่อโลเซลังอินรินอมนาบุลกันจันอังายะที่ชวนอเมมบาร์ที่ตาจูกันเลยโดนะเมมบาร์นี่โลตาจูกันเลยโดนโลที่กระเรียละ registration ที่อัตรูลตัวตัวน่าชวน cooperative society หน่วย society อักหน่วยกัน society เตจอยจอยน์law in register เวอุละสุดที่งา recognize society นี่ชวนเองมหัมชันนันตัวอาอมโชเซลดอนอันนี้เคยมานิตานอัฐานีเต็น permanent farming ฮีกันวอร์โชเซลอังไงโดนะตัวนั้นเฮียนโจซาวเลยพายซาวอินกันกะลาโจซาวกันนันที่ฮิตซู terracing เตอโลกอกเดว่าsloping land agriculture technology mangin hei kalpui ania a permanent deu tur zonga kalpui tur ani hei tin phai zawa hian kan la lut lova leilet a hian so thing an chinga a thadu emani bu chinai na lok zok mai thei khang te po kha kan ngai tur na lo om selang ne mo multi cropping ong zonga so thing kan seng zo a thil dang an chin tur te kha om rem chang thei seng in a tha anga chu tiang lam chu kan pan a tha an ram ti selo zonga kal angai kan ti amar su development chuanin man anei vea aman kan pek ve hi ngaya kong te kan la ya leivung in ang mo sa ta chim lo thailo thing ang mo za kan kit lo thailo helicopter a kan ram han fan hian man ni ai zol le wathuam pui in kara helicopter in kan vakala kan ram chuang tlai laman tang kai lo zau zia hi chung lama tang ka thira ni chuti em ram hiren tur su kan lani lo mo ka tiani wara ma tu suan thingan kita thilen a chor le to lo kai ni chu kan kit veka kan hal fai ve kum chuanin lo chor dak dak kan thlo fai a kum le chuanin ron him le vek mani leimin te lo ama leimin nge ya po akum le chon lo hring mai ni khatiang ram ka kan nia pathian mal som dong ram kan nia eng ma thil lu om lo thing le mau hian ala khatani kan kong pui dunga bal la wan se thum wan ti te po hian thiri langin mu thei mu phak chin vel hian di de maya zau tak ro pui tak ki ala om mang lo la news kan tia le lung man tang kai dan policy kha chen kan kal puya kan ram hi kan la use lo a chuang a all hi tam lu tuk chu wangin ren lu tuk tur po hi ni lawa so thing chin na ngat pe chon akum le a nim hi tro chak bi kan ya adura khan forest and siam chak ti na ni chu wangin kan ram chu kan di man kan ecology chu kan thlir reng ma ro chu ram hi kan langa to kan let mi hring hi omila an mang tang kai thei chau don ti na ani tin so thing ral thua mi mau zalen na kan ya kan mam tena eta hian ral turani antina kan ral khan support price te kan dong dona ama ro chu tren kat kan lo man mo dewa tem dewa lo ral kan dam lo dam doi man kan ma mo ti ma mo na in ngak thei lo wa siam chung kwa te kanom ve kan zalen na ni kha ka tu ne na po eng ret po in lungoi chuan in ral thei ran kum chuan in
amaro chu mimala in arrangement siam khan support price kan petelo kan riat pui society member ta sarkar in riat pui te chia khanin support price kan pedona Sawhthing leina na kan sum sen zati kan soi trina kan support price chin hi kan soi tlang puya amaro chu kan thar zong zong ke ji kha cheng som nga puntir turani chu zong chu anip te alutani so wang kan farmer te ip te alut hi support price so khanilwa amma na khalu te lawangin cheng som nga chut hlok kha farmer ip te alut zat ani ti kha calculate mai tur nin kan fria ten kan secondary collection center te thule la ngai chang leila kan farmer te zong zongin ma ni thu thua lo chau le ringot lovin ma ni thu thua ron trip thleng le ringot lovin nang ni khwa chu chumi huna chu ti sa ti kha anon bi khia le dona chumi chu kan ngai chan ngai dona thuoi takin kanom donia ya to bera kan soidu chu kan DC te kan DAO te kan supervisor te Sawhthing season a hian in boile le don ni nadang in nga nadang in nei tho he Sawhthing le fral hi in na pen lea in lo ngai palang ti kalawa in top priority turani in nadang in da thang in thok lawang ka tinan lo thok kop thei ani chuan in thok kopang thok kop thei lo du thlan angai ni chuan heta zok hian in hun in manga in top priority turani ten ni kumlama experience kan lo nei thatwa kan official te nei hi an lo thaber ni ti kan khetsuak ani kan kut le ke tan civil me kan an mang chu ain chi rom khop mai ka soi tui lo mai ten sarkar na thok te angin an chunga aksum kan la thei ve bok si lova so wang tu na tang hi chuan district ina khatiang khanin department meeting kan buai puyanga experience po kan nei tha a kamiata na administrative expenses ngai ang te chu kan in pe thau tur ani ten conversion sa kal hi ngai khop maya hei mau te hi alo tria tirian grass ani yeti ni ta horticulture ta ania alo puitinga forest yan anin ti ta kan han ki chia kan han process long kan si an ai ta lo ni ve ve ngau ringot po amau hi a convergence ni khatiang kha Sawhthing te pon vector ni trend to agriculture in a trend to horticulture in a processing a lot and chuan si an ai po involved ve te lo ngai to a so wang chuan hemi department pathum hi unau thum anga ilnural taka convergence in kalpui fo angai dona a tho ho na committee te po siam a thamai thei ani chuan kan agriculture marketing board member te fak om tak useta in ngai to na zong zong in manga a thaber pen ne kan hriat kan thlan chua te in ni renga in thiam na te kan mang tangkaya lo nei tu te tan mal som na in thlen mek ani in thorim na in zawai chunga lom thu ka soya phur taka pathian rong kan bol na ni ti hrenga kan ram thil chuak ngai khuanu na min peksa manga kan ram ti changka nga kan rama dik taka e zon na te alom so zela kan rama pathian ram alo zau zel na turani di hrenga chunga thanem ngai taka thokho zel turin kan som chu ni kalome kan chief minister chunga lom thu double sayangai nei kha sarkar na thakho phei kha chunwa min ti om voina hianin hei kumina in than tlak voi khatna in han mang baka ti khan fak kan han lo le box sia lom na lir ani ringota kha thu tak ta experience alo nga zia ta kalau ngai to me agriculture lama te po aro pui khop me ton sia nge tanga